sebagai sukacita kami mempersembahkan sebuah tarian. Kami mohon pengantin bisa ikut bersama kami dan juga orang tua supaya bisa bergoyang-goyang tarian Flores. Karena itu amang pergibot nami toguma pengantini. Amang pergibot nami neng pasama lasro nami di bagasan tikion. Kalau ikut orang tua boleh ya. Lumowi mo nasuhut baik na syakuta marsitiro-tiro kita ngin anak kanin alana siko ni ulaunon mo nasuhut naing di Siboro lumowi na syakuta molonong siko sani baru petu hami hanggim narong dison termasuk matuhami hahamu purba perpuri pehami dan gabi masalah asal majo siko di hamuna lumowi mo nasuhut Saat itu tuduh saya tuduh dua iro. Kalau tuduhan nak yung ngasahat, ngasabi nak tuduh. Kalau kita kena marah-marangin nak tuduh saya dua nak yung ngasabi. Nak sonari. Satu. Sangat doa ya.
di tanah marang-marangge nakaning ngelap hata molo taringo hosak dah ala takasti di tulang ta si Barmada ngelap hata nakaning bersigat tuk-tuk pesuhu mahita inna tagabekon ido sa unokon nakaning idia masih na nodeng ka pasatot ta lumobi madihamuna bona suhut mulai memana suhu bolon suhu sada 2-1 tuduhan hamu mengaturkan molo tuhami ha dengan lo sepuluh lego lonely on a voice no I'm looking for you got this is in the cute so beautiful